Asante sana mwithukisya wathi ni wa mutwano yani ndoa na wathi su watu bicha mwendo wa saa ina cia bituka ndarika ni 12 wala itu atonela yunthini wa kilungu cha mbosi cia thaonika tuthambie nthini wa wathimo u wa kwaka family situ kulunga mesia itu kunenga na maudhuthio yulu wa mesia itu ni kanaindi yikale undu ngai wendete kana undu ngai wenda family situ wesilie na ndi kwa kitumini kiumwithukisya ndi uthocha ni na kendi mitambo ni Reverend Dr. Kalama nake Pastor Ndanu kuma ya AC Jericho. Karibuni sana ninotanu muno mundi kumwona indi twata ni sia Reverend Juma Keiliata ndi pala pe Pastor Ndanu. Nitungia Yehova mubea nundu nonzowete. Ethitu emutethia musovei. Nanga iwe bakubye na kwa indi yonde nundu mande komanga imeasia muya ye pamwe na itu mabinda onde ne ki chuma kina challenge wezi nitwetelete mbua tina maundu maingi twetelete ona Kristo Yesu nitumwetelete na otondo aimimetela mbua na omathalu maitu ni mailethwa makene mena meya manene maumona mutangi we wa muya ini mwingi na nitungia ngai mubea nundu wa gwo kwingiba kututethia indi nde utu yatiboye ndikananga iya tumea kithingethani ndiuka umundi ni natumwa ni munana munene muno na ambia no kwithukisya mbosi cia thayo utumia wita wa Julius Maingwa achoma mbezi mumando ambia ulilikane la mubango waku nake na inde asia ni makwetelete Joseph Maithia na kindu wake Pastor Simon Mutwa na kindu wake Patrick Mutapa Jackson Mutapa na Cecilia kindu wake Daniel Muthama na Yospini na onde mambetha ni Pentecostal Church bala twatha idomondi masia ni methukisye mbosi cia thayo mbiti ni wambota mbota nza ikone na makai onde makunza ikone measia matwithukisye pe mutumia wita wa Michael Mwangangi na kindu wake Agnes Ndendeta Pastor Chris Mboni Yose Magi wambua wake na thukumi onde make MTC woyaka ngundo measia ni matwithukisye mwithukisya nienda kwasia ni karibu muno ni kanati kwata ni mbosi ni cia thayo na nikana muyai atonde kututethia tutonde kuthambia usiniu nikana tupulutie kondo ni asanda Pastor Ndanu karibu sana mitamboni ndambo kethia mwithukisya ambiwa wasia waku no mutavya kaundu telikayu mbosi ni cia thayo ni mubea muno ni na mubea kwa ngai nondo wa mwanyo na kilungu kila ngai wa mbingu yani kana twithiwe bamwe ba kwa mbaitu nondo wa mbuluti cia thayo nina mubea nondo wa thocho mbosi cia thayo sorry na nina mubea nondo wa ngai kutunenga mwanya wa kwithiwa bani kana tunena nyendeto cia ngai bamwe na education maitu andu manyomba yakwa ni mandu mangethi mambia nikethanie mewe ku ke 7 ninatuma ngethi ni Geoffrey Musyoki na family yake na nyanya wa makwa aingi ni matuma ngethi no kana pastor ngiwita Damaris na keni watu mangethi ciake maketheke onthe ndwa na kila mundu ni ethukisye tuthaithe bamwe karibu asante sana ila tuna wetie kana muthanani wa mundi tuketha naku pe andu amwe kuma nungu ni maise kana wae mwalimu wa asante angi masia ndi we favorite yo kalikosia Jericho kwa windi nimakwetelete muno mundi nimekwetelete na nimobya muno nondo netwatana antwetha naku yuni kalaindi tulike boyu tiambia na mboya otondo tuika nikana tuthimande koni mangai moya yethe wa ito na ngai wa ito ulanwe wambililie mutwano mundani wa Eden na mubango waku ngai ndo aliuka na etha ithiandu tukaliuka teko tongea mubeanu ndo utunenga uthei museo nikanati tone unena undu wa mitwano mwe yibindane yetu tumieta timi hiyo tabo ya education maitume abalama tu education na mawasia meke bathukanio nikana mwe yutunenge kuendania na mo matambiane meke bathukanio nikanati mane kwenda kwaku tutumieta timi hiyo
na mwai tutumie otondu ukwenda ende ti undu ti kwenda peba mutheu akuna tumanyisi pamwe na education maitu nitwabo yose waku tuinena ubo wa mitwano nikana mwai useo waku kalikelele na kuika maundu manene twamina nesa nitwisa kutungia mubea ebindani la tumina kibendeki sietwane ya mubosia waitu Yesu nitwakuboya. Amen. Asante. Maandiko mangai ni muvea ndeto cia Ngai kiuyone kisiuma ibukuni ya mwambelelio kilungu chambe musowa 26 kubika 28 na ningusoma na Ngai asia nitumbe mundu na mubwano witu na kitutia kito na methiwe na usumbiko iulu wa makuyu maukangani na iulu wa nyunyi cia yayaya na iulu wa indo na iulu wa nthi yonthe na iulu wa kila kasamu katambuka kala katambuka iulu wa nthi na Ngai atwikithia mundu na mubwano wake na mubwano wa Ngai amutwikithia mume na muka amatwikithia na Ngai amathima na Ngai amea ongelekai mwingeve musu sienthi na kumekelia vina na ithi waino sumbiko iulu wa makuyu ma ukanga na iulu wa nyonyisia yayaya na iulu wa kila kindu kithayu kienda iulu wa nthi isu ni ondeto ya Ngai. Mwithukesia waitu twina mubea nundu wa ibinda ilanga iwatu nenga nikana tukanene iulu wa mitwano kilunguni kitu kita cha 21st century pe maundu ala makitikite ulu wa mitwano na pe maundu ala meulea mubango wa Ngai kwa umuthethani wa umundi tenda unena challenges ila mutwani na mutwawa methitwo maikomana nacio 21st century kana century ino ya 21 kundu umu nituthocha mwithukesia na ende tita namba uthibau uno no kwithwa mundu umwe oka kwithukesia kamema mbusi cia thayu umundi nitiamba weta uo mutwano ni chau Lebati ukita baini tondo ni mwamana kana topic itu ya muthana wa umundi ni mitwano tugo tinene obo mutwano ndini wa 21st century ile kumbitwa kana thina changamoto mbingi so natiyambililie chambe tambe kumana wo mutwano ni chao pastor mutwano mutwano umo waguo ni Ngai nundu niwe wekiye mutwano wambe itino wa omba mundu sindu ila Ngai atwikithisie na ndeto cia kanywa na itino wa kumba mundu ona tiuseo mundu ekaleweka kwa uni wia wake kwa kithiomo kingi pate Ngai ba mutwano niwe umo wa mutwano na ila tuasoma ndeto isi ya Ngai atu ya amatwikithia mume na muka kwa mutwano ni wia wa Ngai nthini wa musie kwa mume na muka na Ngai niwe mwene umo wa mutwano na kielelo kiu no chote na cho monthi father wakulie zio muno andu ni mathamite nundu wasoma ibukune ya mutabania kilungune kiu cha kenda ya cia Ngai ombie kila kindu kikisio ende andu mema mbia makoso maingi muno itironda kwaze kwanze mwenye mutwano ta 5% ni momekalite lainini wa mutwano 5% ende 95% niyoletwe ni mubango wanga imutwano na andu makekala otondu mekwenda na makemandhia makoso nunu Ngai ombie mutwano we museo na ombie kila kindu kikiseo na wasoma ngaba ukilungunu itasoma ba yetheo we asia na Ngai asia no seo it is good kwa hiyo ndo ni matiete mubango wa mutwano ukeza hivi akelelo changa kwangelekani
umundi mutwano ndo utangaswa tawa mume na muka. Aha. Pe mutu mitwano juja mithemba mingi duniani. Kwa uandu nundu wa makosokoso ni matiete kielelo kisio changai ilata asiya divine call of God of marriage makadhama nundu wa makosokoso na mawendi mande na maundu mandunia alate saona mutwano ni umete kielelo. Vau Reverend wasya matukwa yako yotangaswa ta mundu na muka. Kwani ko be twano mithemba yana ata pastor yu ilati unene ya mutwano umundi tuinena kwi mundu utonya iwe ati yasia ona ila ukethia andu wikundu wenine wasia ni mutwae ni mundu ume. Okay. Na yu ilati unena kwi andu mekwiwa meaniwe ilamo matwanite mundu muka na mundu muka. Okay. Na chuni kimwe kati wa kila kinza wa mubango wa Ngai. Pe andu mekwiwa mundu ume na mundu ume na kithio mukilameta na umuthi ni babe. Na kondo wa wila menena mwinye mweli tuinye tuyeli tuinondo tuyeli na deili kaita na babe. Kinduku ne utena Ngai ni kiungiki na kiute wa mubango wa Ngai. Lato kwasi tukwita na babe ti au wazi nye ile kana kwita na babe tena nondo ile wazi kila kitha akiende ni jo Reverend na pastor pa nondo yu nono ni kendo tunaite wicha muthembo su wethia yuyu ndetele na pinga mitwano ya mibai omwe. Yes, ya you father maandiko mangai maipendo wane dunia na Biblia neyo suprakacha neyo ya ilo andres metuo na mekalile duniani ona bala amwe measia kuinga yulati udhaida wa Biblia na maleleta atheist lakini pe challenge kenene, what is the cause of the atheist? Pe umo wa isi wa unieba. Yes. Na ando na malea wasoma alomiasi ngaine weketa wasia onatete usome wa maandikwa akeke ya wasia nikana kila mundu ona weva akaikithwa ningai kana kwingai na junundu wandu kwenda kweke abasia nwesingenda ike abasia neke ya ulangwenda material alangwenda nondo ngwenda beautify kilangwenda yu ando ingene mteke yebasia mubango wanga ita umanza na nona Timotheo ita wani Paulo ewe bindane ya menimino kelio kukeva misio mingi ando makatia uwo na makenda udhamea maundoni material kwa unde umata temea na ala tebaya wazizie binda ya Noa maya inge ende noa ewe kana nomba yake madhono kie kiwukingi waenda Siloamu weona mwaki ule akania Sotomu na Ngomola na ngainde wasio nijo kuona madhala ya Asia ila maisi andwae me utuko ni akalela abalisi maake utuko ni akelele me utwali chamatu Yesu Asia ona malea ama inda ya mabia makokela maze obyekwaya weze ebya limwe lambenzi ko yengile ya zaburani ndio mata dunia ya siata ndio mata constitution ya siata the original the creator ni wata ile umwedukesia na muno maundu ni mamutwano maundu ni meuseuga dunia ni kwekala yeki ya mekataba lakini kila taile kunaro iwanicho tekedu kesia ni wasio wanga yeweka ndio the creator na unamina kunena kiucho nde kwani cho kielelo changa icha undu wa mutwano niguo ndeto isu muthukumi wa Ngai wanena ni ciaguo kielelo changa ikwa mutwano tawe mwene umo wa mutwano ni mume na muka methi wenela tumita companion kana kwithiwa me umwe mena uhusiano mena kuongeleka
tumita kusiana kuongeleka nundu ni ngai weji ya iye mongeleke nundu mundu la wombie ni wa mwiye twakwianika no sumbike musiane mongeleke na mwithiwe na dominion no kuisumbika siendo sionthe ila twasoma mwambelelio kilungu chambe musowa miongo ili athanthatu na kundu au mutwano uyaneasya mubango wa ngai thini wa thayo wa mume na muka mena ciana na matena ciana mutwano ni complete ni usuite ni wiadite methoni mangai bani balati kunena yulu wa mutwano wa mume na muka ti kunena yulu wa mutwano wa mundume na mundume kana mundu muka na mundu muka ni kana bethiwe be kutwana bethiwe be kusya bethiwe be kuongeleka na bethiwe be kwisumbika so nituonete mibingi no mingi na yukite kwananga mubango wa ngai ta kanisa we asya ata na we na undu wa onena yulu wa undu uyu kwa labme kwenda ulika mitwano ni aka anake kwa 8 you makanisa mena in diversity approach na woni yulua metwano nundu nuona amwe maitwane vya ume na mabisa nuona ange maitwane vya aume na ume alate wa kingena na kila titinena onaka kwa haka na mundu na nyamu na mundu nebisa yu makanisa titona ungama kanisa tekasia nundu makanisa mena diversity the approach ya kindu kitwa mutwano kila chaile utunenga thesa wa mutwano nikiki mustali wa miongweli na muonza kiasia na ngai atwekethia mundu na muvwano wake wa ungai na pawithe yango bayasia hii na ngai ya mutwekethia mume na muka na ngai ya mutwekethia mutwano ni mume na muka polusto maibwa nene ki mumbo female and male ona mbuluti kisa enzi keko anume ule otuma na male na female na male ona mali nyendo diketwe ba enondi tio female no female you pate mume na muka mubango wangai baiko siana baiko sumbeka na baike tuti changai sione ka mume na muka memwamba nondo ila measia netumbe mundu ngai asa ngai mwana na ngai beba muthe tumbe mundu na kituti chitu kombani onishi na bamuzu wa uzungu ya ziananga ya maadhima na amea ongelekai nuweze yu ke cha kuadhima teuka sex is divine nundu kuyo ongeleka mbeu kote sex pate sex na mbona ange no mbeu ka sex na ni suma sio siao ni suma sio siao ni wone ka nundu bale ndo isi ya baya ni mea multiplication okinge na kinge pe usiao aye ni ukungana ongelekai musosie kuyongeleka ajao nondo na nondo nisumia usiao aye kwa mutwano wetungwa laini maandiko ideas pastor mbeo ya abandu ni wetwa mbeo ya abandu ni yaile ni ume ni wese twaweto bo wa mbeu nundu tweta umo wa mundu lo tutetie ngai ula mumbie mume na muka ila makoma na bamwe na methi wana sex pauma usiao kuongeleka ula tu kwa siati mbeu ya mundu muka na mundu muka iitona kwete usiao nibwo mbeu ya mundume na mundume iitona kwete usiao onoka koma na nyamu ndwete usiao ula wina kitutie cha ngai wina wongeleku na wina chao usumbeko haitonyeka na ngai akomya mundu muka
akomisie o mume human being kana amumye chao waune na katika usu aomba chao mundu muka umwaile tamuka nesa mundu muka mundu muka mundu muka umwaile so when you ela mundu ume no kwa mundu ume uzuti wa wala wa umiwe kai ela mundu no kwa mamu paiki onelo kutumia Samantha kanela vibrate paikindu so dimu ya siata nundu andu ingine malikile Samantha ni su na mabi ka andu inge ni malikile vibrate ani oyu reverend na pastor nikana andu inge ni mabangiye kuya mamusi yake theka pape nisio atinda nyamo lakini ti kebeti mondo kana mondo tiando yuba ngai asiai tresome muswame ngwele na nana itina ngai kumathi mara kumea mauzo siende na maikeli ande bina ameethe waina usumbe ko eolo amakoyo eolo nyonyi ukanga eolo anyoni si ala eolo akela kendo kethayo kenda eolo ande yue utona kwitha na usumbiko ata no twaitengite kila we wosumbike yune jo kwoza wambatie ume mubangone wangai yungite ila namusi apete lambe atamba ambe yange duba yambe yange kaba ajutoka musozo azia na namusi ondesi apete lambe wasio na azie tamasietwa na balie mwe kate wasio la ngai wonie mutonya atanamba umukomedi kwa mundu ndena makosokoso onandukile lio ithio na yoza makulu atuekethie kuwa sina la makosokoso mawete so pabe mundu kulitie kulio yimwe akasia na yo alame kutwa makasi ni mo wa mundu ailotwa mundu wa pasa ata nundu bya magwetotwa makasi ni mo makatwa maandi mo angi makatwa no mabwa nya yimundu ailotwa mbe wasata na ulawa ilotwa ile kwetha ile ata mesha kanienda witikilane na kwati ndeto itu nena basumanite na ngai mwene na nitona kwithe watu na ile tusita philosophy umani mwingi utwelekelia bala tukwenda ututwa undu tukwenda na be kula kuyanisia desire sia me yani wendi wa mwe lakini ukethia mubangone wa ngai ni ute yulo mutwana paune balate iwete kina tetongo wene beba na tuikiane sema wendi mamwe na wathi wibo wina wo ila tukwasia mutwano ni wa mume na muka ingi wasoma Biblia ebukune ya motalo alivai no kuona majewa mundu ndakatwae mwana inya ndakatwae mwitu inya ni waelewa kwa u ila tukwasia omunthi ni namesha kaleli na ni mwana wa wethea kwa asiani ithea ke na ithea kwa imasiani we na tiikomana tukomanie ku university kana tukomanie muingo tukomanie mita na tiikwatana paune pe kwenda siaikikia musingi nundu ngaini wekiye musingi wa mutwano nundu kukomana na mwana musiani we utwaite cousin waku utwaite sister aku nundu ni ndaka memwe na baupa jithia wa kindu kia new ki science na biology tio cell ona genes wa Somali bai 18 penga ikunena ndukavuye uthei ene wa mwetu wa mwenyu wa nya waku wa ithe waku wa mwana umone muthei you ngaini wa iye courts order unotaile utwana na alibaye 18 weyone isongea mebea za ndwala utaile ono theiwo ona nyamuni wetetwe mundu ndaile ukoma na mundu ume no that okwangai kana mundu ndaile mundu mukandaile ungama aleswe nenyamu no that okwa Jehova ungaini wa iye code ndini wa alivai
undu wa mipwano ya mitwanile kiozu wakulia yuwa some aliba 18 na nuko songeka maundu asu kukuli okay asante na indi mwithikisya uisome kule makule maende na kwa wisalambani itu SMS ili lekenda ili 5 pia katika page ni itu mbaitu FM the radio station na indi umundi tinene tobo wa mitwano in 21st century pala indi utona kwitha wine kulyo thomde no ukulye kwi maundu mau ala methito mayananga mubango na kielelo kisio cha mutwano undu mwenenda kwambili na kwasia mathina alama kwata mitwano ndona kwasia there are normal problems nundu mutwano ndule au thingijwe na satani ndenda mutwano kuma mwambele ilioni mutwano ureflect ya ngai ona na sia ngai ndini wa mutwano nundu ila Paulo kunene asia neno bo wa mundu ume na mundu mukakwithwa na mutwano aineno bo wa Kristo kuka kondwe kanisa na lazia nzameno koni nene na juu ila mutwano kwe mathina alama kwata mutwano nienda kwa asiati there are no more problems in marriage lakini the problem ni how we handle the problem undu tikosa madhi na kuete mausungio nundu mutwano ndule au kimwa ila ingiti nema ni asia uluanu mba yake tukithanga thini na ila ingi yake tuebiani yo asia siwesioka na mbuzi sioka na isebe siakima mutwano nola wakwa reverend nomba kao kimwe nikisebe na mimadhinala me 21st century pe usungio yuluamo ila mathina moka problem yitu mutwanoni nikolea usisia ni mathina mau alame yangu ata mutwanoni wakwa na ndiye kulia ikulio ya keli na yuthi notondu wipo 21st century na ile kuikata mutwano wakwa ndukanangike nundu matwano leo ndeji na mathina na nikukeka nundu tindino na tina umakuza tani wengenea nuweze skuni ko mena ndakame nditona usindana na mabina ala mazumbiketa ba lakini kuondo wa Kristo ula niwe mwene ekanisa ila nengelekanyo ya ngai na mutwano nititona kusinda niwo Sante meja mutati embea nimukethie na kile chugite nesa undu muna mundu to wa prezo mwene sie metamboni wono we ndemenda neso koma ba mutwano ni piu na pe ngiono kulia tiba with ndiri wele kulio tete na mabawulu unukwasia nona kuliti yukwandu alama twanite na uyithi omwe akekwisilanzia sietina weto tondu mwe na mundu atwaite mundu ume kana mundu mukatwa ite olongi sodomi ene okay there you na kibeti na abandu baisilanzia la ya ilete yuke kwisila kuitina kaleli tutena mabawe twasia mutwano thayu ambaye kana na mutwano thayu wi mathina maguo na mathina ma thayu matuma twambatangasi ila tweia metho maitu bala be Kristo ila twamona ngai ula wambililie mutwano ama professional counselor na twasia marriage is good and sweet mutwano ni museo na wi moyo na kondo uwo umakielelo ni cha useo wa mutwano na moyo waguo usutu kwasia nula wetae kuongeleka nula wetae mwamba nula wetae mwigwano nula wetae muo na kumanyakana we mubangoni wa ngai mathina mu makwata mutwano ni kulea kueleano poor communication na yu ila mume wakwata mundu muka takibeti na ika umwisiletina na ndeisilanzela ya ile ona kila bandu kanyoni gwe kwoko kila bandu bewia waguo na no se mundu akamanyakana kila party ya mwi kana kamutha ka mwi kombi wekena wia wako na we also ni unique
yani ke wia wako ula wailite na nikavota wiola wako na kondu watumia nziengi witho ya nanga kwangelekanyo wesila kwitina paikusiana ona ugo wili ondomwe na wikivathukani chao na ngite Aye ndina kivathukani lakini matikwasia no ndisini style ndisini metuo nditoma kuelezea style ni sawa style ni mbinge lakini tuinena hii kulea isilabalaba ilite umundi ukekie kiupa ibuno itonya ima kiuku kiithi undo kwenda kiithi no akwatia na kiuku kinyithia mbokekeana kana ti mchungaji kinyithia mbokekeana kithio ngithia kwa atui na atu Yesu imatoneza ne amaitha maku na kondu wawila ti unene ya mutwano na mume na muka tutumienzia ila cia ilite ona health wise anu mena mikalilengi ya kwithi wana na nzia cia kanywa unena kuwe asia kiyaile kiyailite sek tuwa neza muno pasi wane na kiunondo nundu kwikanywa nundu ni wewa yiriwe kila nalika na ila watu meathe wadikanywa pia ndu methiitwe mayonga ngitha makanena na kwitina makanena kwitina mathase ni fashion ila ye matukuni aya choki ni chailite pastor yo ndo mfather wa iloma ngai atumbiete no longa luwailete mna mwithianu lakini tema ndia makoso ane makoso na nichona tikuo kethe ngite je kabaikwa no makoso ate neisi maingi ona ngite no this direction ndo uko na ngite mwaje selete position eka baitoneka na mwake the kanisi omundu ati omndu sianda imoni na mabeba mabukue noese akamba makula cia kwa oiwe na hakimwa na kathonge oiwe no na Paulo yakulia muoetwe nu yumundu okwisilanzia yacho aoetwe nu one mundu nomo sensi yake itano sieweani na ibeti kwanga nginagonga bau na ibeti mwe niomete yute unena na keka niko na simu niometwe na ume maito meanzi Yesu na nundu nzieno ni paka ni wei ona ndina ukristo wende ni wagu ngai ila wakumbie kuoko mio kwekela mongo niki kuoko kwaku donie bani babailete kana gutwa keke babe medo tekala thimu wona William na mundu thimu kwa keke simbo we onu imo na nele imo ko nondo sunondo taile kabisa no ni manga Sodomu na Soma lomi kilichambe Sodomu na Gomora zabia ni mwaki ya mobility aume malazi atenengwa andu atatu moka ba temamane ndo mulamu mubayo temamane atumea na imwana na ju mubayo ni vindu cia dunia cia ulimoni tisia ungai na wita wa wendi ti wendo sindu ila cia mini Sodom na Gomora nisio ciambiye kutume waingi yunondo yuwewe mutwano kibetikika na maguo kethia cha napo chale alina kwitina ni chambia ureda ke longwe rondo ni me nanza kwitha na ibo kiambio mayambia kwa manwa yambio bonango kana kuwa na sinu cia muthembosu aya kwiwe aume ni matwani eju kwa ume no iso yengi onewie amana atwani thagwa bandu o kanisa ni fulani na tila kina bithawa Kenya mekuo aya neza ndisoma bandu bangi twile tutumwe skulu nionge tolongilwe nyondo wa kweka lesbians father nazo kelata ilo address no our foundation ni maandiko Biblia asiati aliba yolangu soma 18 muswa miongole na ile ndoka kome namba aume tambaka onamo nondo ne udhati kwangai ne udhati nawe tumia kwetina ende mutwano wako we no udhati kwangai pa maandiko aliba 18 22 ndoka kome namba aume
otambaka no nundu ni uthatio kwa Jehova yue tiatia uthatio wa Ngai kana tika kila smooth kila kiendeza Ngai kila kiendeza Ngai nundu bai mundu witikila kwa maneno thatu wa Ngai nundu ngi ona kithio cha mukamba be kindu kita thabu 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 ni la mundu wokila koma na nyamu na niye uasua ni la mundu wokila koma na mwitu wethe kana koma na mwitu inya asutu meta cousin kana sister in love kana in law extended family na lilikana umalibai mundu na muthoni nengi jume itha maendete yaku to lilikana kamwile tukangi wayo kana ize kanethe ye boyfriend wako na muthoni aya pe ungi wekiye muthoni yebu yuki une chonicha ona kuyo aideme koma mele koma nedheme maideme ki nesiana na mwana siendo ino thati ongitaete na mwana lilikana mutumia wa India na mwetu yake kuthambia no chau no swimming pool ko mwetu yesa kuona kanene kama mwana asia mwana aenda mubota even what kuna akindu nesa akewe nesa siendo ino thatio na nijona ndino ya ito iwata ya kene ukona maundu amwe ukethia maundu ama na imaseo lakini ndene onaye wabanda mbemba yiko kamundani wa weka maundu alateneka kumanja nende na thabu kana ni mbuche yuko no mutani kwa sisi yuko mutani ugo wa maandiko nunu ndeto ya ndianze wasoma lomi kilungu chambe ni kana withi ndeto isu ni twalulumile kilungu chambe msowe 18 kubika wa miongo nana wiona ando uthatu wa Ngai umeletwe nundu wa andu ala maikana na metuo ila ya ile undu wa ile kwika wisi ni wisi ukeka undu utaile kwika o wisi na ndeto cia Ngai cia ciati nundu musowa miongo nomwe wenda soma kuma musowe 18 kutheu uone ni kwithi wajila mamwisi Ngai matia mutaiya taniwe Ngai ona matia mutungia mubea indi matui kama mana moswanio ni mo na ngosio ndumanu sieki wake windu kwijita amanyi ni matuikite ndia na makuwa na sia utheu mutisu wa Ngai ula utanangika na mubuano ula wa mundu wola anangika na wasindu ila yuluka na wanyamu na ila sina mau ana na tusamu tula tutambuka kondu wa Ngai amalecha mimeone mithuku ya ngosio kuatia uvuku nikana miyo manangie ndaiya ene kwa ene alomi kilungu chambe musoyo 18 uthete nukiwa Ngai nuleka ciandu ila meli cha wiane wo buku ila meli cha meke maundu ala matailite twinene ya mutwano ila we mundu ume wasisia mukau na wona ndwa ile isilanziani la jaguo Ngai nutonyo kulecha nikanokethia wako atwa ni mukuku wako atwa ni yungungu ndize kanengo nena kika kiune kisoke na kubua poa na ukethia wona mundu mulikanira kwenda eka na ekani kutabie kukoma na siendo kukomela na kune kumina amu yako na mundu muka mundu mukola Ngai wombie waku na kondu wa upa hatu yona Ngai yasia nu malekasia yani akamanenga liberty maende na kwikondu mekwika mate kwiwa ndhoni lakini meanangia meyochao ndaiya kaibe kwa na nimeta Messi kana ibe baya mino malika yumundu andeza isi tibatu matani kana tubuanie ete ubuanio pastor kwa soma mzoa 32 ya siati msoa miongo 3 na ile ya siati nao ona Messi utuyo wa Ngai palama ile isila Messi wa Ngai palama ile kaseti mundu niwe mwene umo wa mutwano ona Messi utuyo wa Ngai kana ala meka maundu taasu ni mailwe ni kikuo ni meka maundu asu
onati uwoka indi nimewa na alama meka nimewa na onaeka okweka mugwiwa mena groupings mekwewa na andu ma sodomy ugeza kwithia meatia nziani Yesu na ona mesi utuyo wangai pala mundu ume waile kweka maundu magitanda na pala waile isila ona mesi utuyo wangai nimeka maundu wasu na tiwa nimailwa nikikuo kikuo kiki wetwa spiritual death physical death na eternal death nimaile ukua peusililo nundu nimese yumotumiozi obindu wa mama akamutumia in the wrong way mundu umeusi ni wezi bala wa ile isila naona mese chauke kwata ukethia wibuote yaniwe ukabindwa undungi ona no wisi wesi labumbe ndwi bandu bika ukegwa wewe na be maso metetho hapo pe bona onio ka video ikulia wake sulweti na kwani andu mewa hata omondo maka ikulia wewe then tawokwenda ithukisie musoa miongo lia thanthatu yasiate kondu wa unga ya malecha mimeone mithuku ila yinthoni ni kwithiwa ona akamo ni makuanisie mutuo wa musiawa na mutuo ungi utosana na chau na usu na aume mono tau maitia undu ula kwika wa kwaka nungwiwa maitia undu ula kwika wa kwaka isu ni Biblia tusoma tinde dosia ani ibune balaba ile isu ni ndeto ya ngai ikwasiati maitia undu ula wika wa kwaka nungwiwa ba papa ikindu cha utindi obithania pe undu wika wa kwaka na benzi ayi silawa kwayaka kila ima ya mwi zino ndu wayo na bata wayo na zina wiya wayo na kondu ya siati makwata nika na aume mono tau maitia undu ula kwika wa kwaka makana mimeo niyo ene kwa ene aume kwa aume mayika maundu mataile na machona thini wo ituvi ya kuvitia kwa yila yani niwona ninaona yukindu kiti uwete ya chamutwano mundu ume kwisila imani ileta ilite nasi ya kila ye ima yewea na baiba andu besila ima patena uya wapo na nundu mwiwi mwamba wesila pala mwi utaile isila wesila pala nzieleta ile isila undusu wika we for your own satisfaction lakini ndo itho itaivya ngainde makondo amboe kana na kutwa kibeti we mwene wiko that yo kwanga we mwene wiko that yo kwanga nichao kiutuma ogila kweka undu akamateka chao kwa wila tamanie kananga iwe no maka ilando maende na eka 6 yupo umwe tina ndamaka isu ndira praise and worship kalili praise and worship morning glory morning glory ndeke yani ukalea kwika kwanza la ilete paupa lapa ilete ngainde thabo usitio thaithi okay kote tatana ngeke thaithi thaithi jana ngeka thaithi jana ngeka okay na mimbaba akatwa naye asakaleliwe pagethia kalama muno na pasta na ni opando onde maina kwa mama manende to iyo pano ni baba uyiba lapende ka ni baba unondo tuika akulwa tika akulwa mundu na preso na mwana na we preso ya zewende koma pe kule wetelete akulwa ngai kule wetele akulwa ngai no kutotethe so itina you are maundu azuo on the pastor na reverend atwa ni maile kwika ata nikana mutwano ungame na uyithi wana utanu undu ngai uno kwenda no si challenge zitu ina yueta muno tiba challenge kimwe kambe ni poor communication mundu eiko ni chao okay yu andu ingi mutwano ni maiko yangewa ona iti usieta styles siya kweka undu mundu ekita ukukilela akaambia ika undu na ndane ya kibeti yukwetha nundu no wae kwewa aile kwika nundu niwonie bandu ebukune ona bandu mitandao ni na yuka ika undu yuka
yupo communication etumete mitwano etilikanga nundu kilondo ukweka ni waile wetai ni kondo ni woni eba na ni jao na wena baita mwao ni kanolonge aelewe yumetwano mingi zikwa tengo ile yaigwe mitungi kana kulizila to lizila kesululu kana to ile cha swimming pool yupo communication ni rana ngeto 21st century metwano mingi ndina communication metwano mingi paimwa wasiliano paingwa mundu eko tondo ukwenda ona mundu nde weta kanene nathi wano mwe au maluka eke sando au malike eke sando musaya mukaizo mukunia simu ithe asiana weba aimwe ni industry area ni weani na veli lobu kwa ngombe eke sando na weta nanda na weta kwa mutui naju alioneka tuendi oketha ni obu mukaizo mukunia simu saa 10 ile mukulenga niweba aimwe ni industry ni kwa mwindi ni weani aimukuli ai wenda ngata wenda we minila wikite sando na mubuto chu wendi weani aimwe weani na imwe ndukuniengania au tabia kana ndiye mwana ake weani yo ine wai weani lakini kosa situation ila kipeti chu chatiwa na mabata mamu ziola chatiwa na mundu nde weta yupe problem ni mabata ni onde na mama onu utona hivyo yumba neti communication nena leu na leu emesani na mundu ume alikilo butonde kana tele pia with the praise and worship muzea ambata ayoneka ayoneka na niwe yumba nise nundu muzeni woki ona githido cha chuma kwa mitoneka communication ona udhaidi wa uyu udhaide kanisani kobe communication paingwa yubo ya imanyumba mutumia umwana kone simu atu ya nati mbui musina ngombe na luke thia mukanote bas na ndana mutabya kana kwibata communication mutabya kwikwata lakini ethe itwa iwe ndunyu wakatano yumetwano mingi zina thinosu kuyanana pai communication kuyanana ila ingiti uwetai ngewezi yo ya mutumia utwa andeke andeke ya mukamu ya sake ndani nguti una muche mbio bisi akiwe na break nondo mainena haida communication okila andika kathangu nisi abika saasi wa mukamu kewone na biobia breakfast yebu akiwe dhambe ona taulo na sabuni ukilo dhambe othi na eso wa mukasa ile na oya ile uthi sakenda yuko kwa imagine that yusuyu wakwikala muyandikania tuthangu mutwano mwingi ona yakatuthangu kubindanisia kuthuku ukeza thia mundu eba nyumba na yakalile kiku na nde unena nde wete wite wo nde wete nda jau akulwe kulyo nde usungia akita ukila kai kana ogethio no longe ile nyamu kana kamona nde kiliko yani wende na kiliko lakini be kindungula sia pastor na reverend niki mundu yela waebana sia ndao na mundu su aile namu ndako manundu wa mundu su yukwika wata itina waki na mundu kwitikilolongi na kutwana yuni chao kithindu ka itina mwatwana with you know to na kwela ku communicate na mundu longi no to na kuona mundu longi ukamwita ona whether will hata wona hata weka na zeta u ni chao kithindu kana kana yu mundu longi with you ne wona mundu na ile ni we ana otondo te ana amwe na mutwano kiana mwana nu nde na kinge ni wameze kinge ni wambia uma ni wambia kwithwa na nzue ingi iteweleka ni wambia utambia maunduni angi no ni wambia utuma nduwe thaki mwana na tweletu keletu nikani ka kwate kai mubayo yumutwano withwa na stage sia kuyana na wena stage sia kuyana communication is very important batamu nekana kila stage twaenda nweze pama akitai kwitha muteze mutwano nicho nasi ya mutwano onokethwa na alusi ya ndeke onokethwa nene betata itina miaka 5 iwete manaka na kwa ya alusi itina miaka 5 nundu
adjustment you and I get ready ku adjust na ingeti ready kuthine binda ni jome uko bikoke the mabinda ni sia mazewe ne amulyo thina wandwa they are not ready to adjust according to the stages of their marriage. No ndungi to learn from one another. You know kuimanisia kuilongi kusoma longi ulondu wendete nundu menete na yundu esiki unachoki eta weni ethi wanye niona nisi ethi wane igwa nisi na we special ethi waku ya nakithi yo kitu mundu mukanda ilonda bya kindu nwisi ni tuwe na miele yikibathukani one mwe asiaini tubiti asiana kuutu trona kwasiona mitwano ya asiana situ yanangwa ni foundation ila yekiwe usingi ula siekiwe nundu ni utonya ithia mwana nuni wa mundu ume na asiani iwe na A2 na kiwa wendwa ile kuika na ndwa ile kuika na ndwa ile na uni yabililia musi wake so kila watabiwe bado kio akilini kio akilini na nicho upractice ya na kibeti choka kwaku wikitunga muthukumi nwisi eta wa mutethesia ti muthukumi umundu umewe muthukumi mundula wina responsibility eta wa mume na wia wa muka ni kutethesia au tethesia ni kana ucommunicate nesa with wena mwanya wa kunena nyo wa kuikalanya na ndo maku mwanya wa kuola stress nundu misi mingi au memekwe ni stress wabika nomba nundu ni woni we kuma we munini kana wabika nyumba ona kikombe chake uilie na kiguba waile kuelewa we mundu ume na eza ona unginda na ndie na muka amunya sibitali na mabika kala mesani amuwie hai ni ukulia na mama tito memeana meli amukudia na yu ndukalate leu ni uma sibitali ni enda ngukulia atena bina wewe na muka ula mutethesia no nundu mesie ni ya kuiye na muno ibeti ni kuete nundu aumene matonya kuyana na muyana wa chao wakonwe kana kibeti ni muthukumi yani ni nenda kutumia ndira kama ita ndungata ni okukua kila kindu muziosu na yu kindu kingi kiete thina muno ni ukwati tunakwasya finance ibina nina aliukile omituki 2020 corona yoka anu mama wiani alama na manenga ele wa kila muthenya na mutumia enuka na okibeti kimwia etha ndukwete leu naku temwane bulem ni bulem kinanza na kwanza uyikuanza tangite yune kulia ibeti enzangu ilo kwicha mweme unza uyola wikawa ni mume kwa muka we kwanu taitoneka ijo kitumwetena mtu anondo wekana pena thina yunondo ba withia kila mundu no kwitha ini idiolongi na yule ba sponsor na ba ye mundu to na kwika undu ulongi atevo hakuna nondo ora wika keka nusu na ikata na wiete chau nwese tutwe na mosia oma ngai aisie mwingebe musiane musibe ukasiata wewe kosi awewe mundu malenza ko tipo yu mundu omanda sponsor na yo mundu ume aimanda indeto sponsor ni sponsor ti ula muyani sponsor la muyani ni uko sponsor nyusu nda ku sponsor nusu naweza kwetha yue weka wala mubango te wangai you father na yu kwanza baundi sine tu kwizonene ayo wake unondo topic yesu ya sponsor reverend nene you father nene ni mukona siendo kwia yende ukewa mundu ume ni waiwe mundu mukano toni watu byo na atonyo ai mundu ume kuma twethwa na corona kwethwa corona kwethitwe na vituko in the families na imwe sietwe ni financial constraint na stress mundu aithio manda mbesa kula utaile umanda na amino ya mundu aithama aikwatongi na ke mundu ewe aithata na yasia nitiona nitwithiana na yusi ndo ila sina moma chokuma twethwa na corona
Nusa ndo ingi matiyo wea weza thia mbesa ila inoneka hiko mawea mabingwa nundu pa hii customer na kwesa ugelia wea ingeti na mwako omwe beva na mawitu na yu mawitwa maete financial constraint kana kubinika kiukwatini na angi na omase ubia tusila pwa umanda imbesa anduni nundu muume ndeanisia nundu muka ndeanisia no mukine kisando na mambia umanda nzia ina mitue ngete ya kwaila etubi za nai nekeku etubi ya nai tikolwe nekeku ila teka undu ula utemu bangilioni wangai tewa ni alomi keku yute na ila tena sio kega no tetungia etha ndina kindu ngea kibeti ndina jao ndina kindu na tezeka landi tikula kindu kiwa sendu ina mbesa okay kindu kipo kindu kipo najua mnazi ndina kindu yupandu bai kalandi akasia ndina mbesa kano kwati wakwa ne na one na mama kindu maundu ala nena mo kindu rutwana cho mbesa nicho kwati ala nena wo ndu yani ya mapatani na ke mama ali just nundu aneba kama utakakoloka mikoloko na itwa wa saluni kila chumwa nundu kuimbesa azika kila tetai adjustment nika na mutwano kubanganati na zindu imwe tuneka au mundi tiyeka kweka nundu wa kila kitu kwete yu ananduko na mu mabinewa ni visi kibeti kimwe kinaisie nye na akitie utwawa na kinai na angilia na sielo na nye ndiyo ngamia mundume ngamia asiana visi aive yute biketa bau noke saidi ya mbesa siyakwa ni sangu na account siyakwa ni siyakwa okay muulume ewa ni wawa ilo ete kindu musi lakini usuko wa mutwana suti mutwana mele mewa makeliende bina kukilia kusabdiu ne mabatala meuka matetheanisia na mutetheanisia amutethesia nikana make musie nikana musi woungame lakini mitwano balebikie yu mbeza siakwa tinaye ndiye mwathano omwe ne tiungamene na mama kamundu muka kana atwawa kangame tuki na mwana ke oke ya mwitue tio ona mbanje tiundo teka mbesa hizi aniba na yu nienda otisisiei ini kamu ya mbesa ilate kwatie otiteve anisi chamiki tungame na twamina tumbanye bamwe tikamanda undu teka kamwili tukamwe ndina mbesa nanye ndiona kindu najue noise alusi ne awaka thandatu na waka tano tauma tiende namo tikone meikata shopping na kamwili tukatwe nenda ukethia sister nenda ukethia sister take ai na tondo titiwa na munana wi tutwethie bana aisisia yato na sati na tai au ko sister agela ziaba ndo amboeka ndio utapete okay no fana yue kamwili tui tije kalanga nona nako ni wasimu newa we konewa ni Equity Bank niwe weta wangania niwe semu yetu weta wangania ni under arrest na anenga nesitwa yako ukamituke bengi na watindanga ni tu traka polisi yekwese balawo na makulia ne chao oka utransact mbesa pengi anwese atu yenda na chao ndena kindu oka utransact mbesa pengi na pe kuandil ukwenda aika fraud na mota byo mwana kenda ka paniki na naye mautebe kibeti yako kikaenge wana name ai ngania yoka ayimina utume sia sister enda imo sisi ya to inokete wenda ba ndateke emwe I'm coming anaona kwa jina imboda boda no na semba
ndibika bengi ndibiko nona security yangu hata yambia na yandicha ina kulwa wese mwetu nene mwese tutabia history ya mwetu na sio ndomwe nina chathe chake Wadandatu no Monday to Thursday utinda ne wetu na onengwa nasi na mugire ka shopping ukita ka shopping na atu ethio na sister manzize mambia wanena the truth indi tenda ukuya mundu mukonde kuya losi you and arrest wese atu ende mbesa na you transact enda withdraw account ine yao ni yake yu ilobi bete munana mundu enda wexos mbesa ila sie na munana either le piuze de maina ndulu weza kudeta miyemeka lembe meka budget atu ete budget za satisfy lakini weza edi ape useleke okay ondo munde finance wewe weza likambe newe wetu kesi nene ye jauna nene lilolewe na yuna akonewa hii mundu muko endiliana mabuku ele mabengi ai matuko meano no kia ukengana ebuku ni lao jiwe yeki betine na ni ya na toa munenga jingi najua kana yewe ko tano kajela niyo no mwetu nani mwetu na si namba hii na ndana atwao si namba hii najuna ameai for God's sake na unya indizi yako sio ndio na sie kanisa for God's sake ningwenda apologize kondo wao na bandu ba yukendo nundu mume kilo collapse yolo kumutwa kila mumbika etha ni fine munye ibaini na muine nenga we ni mutwa ebalala ngi mambetelete moze bugunyuma bodo wanga maima dikatume kengi na mande ka report na yakwata niwe na account yesu na neso bana na release wa mwetu hata umalo kanza na mwe did you see hypocrisy na liar you are liar ndo yendo embeza na kene chao na kindu cha thio wewe ka weza umama alika weza ka alika box die twa polisi nuweze kuhia luzi ona kwa ngo hiyo meungana nundu watoto meozeleke ningi utwa wa mundu ute wikia na ni watu kenga tena ake na we mwene rwina kwiji credit na thina wa muthembo wa finance kanogethia ni sindu material me umanda muikola wiguo du manda mume companion manda material manda mundu wikendo ta dikela mundu muito meza ngali mtu mzito ta yusu ya mamba undo no drain mume amaina mbotwana amaina mbotwana kethi wanulikite pa mutwana osu ni witha wi moyo na wi wotani nemezio ni matwani but they are not happy nundu mekale kindu kimenzi mbewe no mabandie no mundi niku mazikia na mume ni wezio madhaki mazikia ni mekalilie ndi nundu na ile na kwa ni straight wewe na transparent yunga mia shopping twambiye kalamiti na uma polisi na ino ndo chumendila na andikiwa na niyo nenwa na nengwa copy na newa anytime no to na isewa pyoyu na mondome this is what ila wona na asemba ni mena kwa trashoko na na asemba u rescue isu ni report ila nena neno ne yo police obstruct nondo police ne yo kana ya andika obstruct na copy ya twawa na nasia ndakaumwesia we nondo ne crime yuko ayu esu yuko tena ndumena mathina mtu anoni na trust ne thelile mtu anoni kabisa tabika issue ya mbesa ne esu no imwe ila sieke kasi ebithete itesekia ona tasia nada ni zombinge ti kielelo ti ni maundu mawindi ala methitwe mayananga mubango wake na kielelo kisio cha mutwano ndisika ndami na bonika atukele na maundu maundu unaona
Okay. Kulea kwithiwa na mwanya saa cia kilomwe nundu ila wekalania na mundu numweleagwa nesa numumanya kava na kindu kingi ni kwithiwa na wikwatio mubituku expectation ite real si ulumu no kethia wasisia mweme wimona evana kana ile kwitha na kina kana ile kwikona onangi matukwa mailika ikoni nundu na somu amwe maendie matwana na you made ya thimo si undu wenda ngethi mume chai lunch breakfast roka unyo supermarket yani kwitha mundu atena kulika laini wake kiuni kimwe chana ngamitwa na yupa ubethia wani kulea kumama kana ni ngulu yu kiuni space ndu ile sioneka aba one musingi wa mwano ila wa ya mwana musiai ni kaneso likanthini wa mutwano kuma e munini wa ema kumubanda mbeu ila itonyo mutethia okuya mwana thambia meiyo thambia nyumba ona ethi wa wina mbesa cianite kwiko ona etha wina thukumi mea nata mwana muthenya omwe eitha tenaku na eitha te kwaku yu undu wa mumanyisia tu ya woka ketha kila wekiara omwenda uye ngugu ekia ya theuka pamwe na mabuya na mwae ni nyumba imokie na mume ndukona musingi ni weta ethina nundu asiai ni maeta ile tusita conflict of interest ukethia mwana wakwa ndatwa wakwangania mwana wakwa ni musomu onela kuingasa na ndeo ukathi mwana wakwa ni musomu kisomo kokitwana aye kitwana na ndukona kuni kwananga mutwano nundu mutwano ti mbesa mutwano ti material things na kuyangi mutwano wananga wani ethi wo mwikati wenyu ni wewe nai no longi alia kwasia for better for worse nundu twasia kwikuseo na kwikuthuku na ethi wandu tonya kuungamia mweme ukana mukau museo na muthuku wejue mundu mukawa komo kana wi mundu mi ukitete kwitha wi bisaba na ni mutwano wiba ula wina kitutie changai nuno ngai ni wendo wendo su no demonstrate kila genge kithitwe na thina ni values imweta ekanisa political arena na siendo mbingi ila yo value yo vari ukeza hivi ya mundu umendete mubila onane ubikasa monza zio tuko eteletwa imoka imagine values nano dhambie mundu mukape kipindi wilo ela saa monza zio tuko ndathio kwa makitambe kipindi chake so press atana akiona ndio utika kigara nundu sindu isi reverend kwanza ni real isu tukwana nga mutwano gu lati anangete mutwano ukeza hivi ya religion ni wote yatangi ni wote tenda ufast lakini mundu umeithika shie mithenya 21 tonge ngusoma klipune unaendia sindwa ni kuungama na mundu ena family na ndana atia muka na me plotini na nyumba tindebe kiwuti kebe paile uwe waisiana na nena athi nondo ne value fasting na ndithika shie kana ndithika toloni na ndina prepare my family wote ikinda na ndio fast 14 days mwabe mboya itabika yetune tuikatete kuibwa bwana value ene ukethia wina value ya kumwene na ndina mwi yani tawikala hata mulaika bayo ya toka sindu sia religion tena dogmatic people stories ya njava andukeza kwevya mundu ni wonilwe nweze akolindo monza yasia ula wina muka ene alilika na muno mamuka ene no la wina mume alilika na muno mamutwa mundu ile na values siake unique mubela mboya isusi ya fasting siasa siambia kibeti cha umma kikazi okamusi kalubwa nginambo milwa okay nikibeti cha kele kuthi mba inaitwa mbashi ewa na mbashi tofauti meuthi
na modern ena value na yolwa kana ena musi ene ena obligation the value ni kindu kingi kyanangie mesi kipeti cha mbea kuthingone mwaitu January kila mwei nikienda ngone mwaitu na bebi isi wasiana na be mabata angi mamusi na azazi yethandu nenga pesa cia uthima kitoneo tumanwe kana ingwe mandia na ndukangulie na nyendi na tubamba na ngwai leo nguli ndukangulie nondo be value ya sindo isa ubiwe na siaza ubiwe kila mwi be bandu maileo hii na maileo dina ngwanzao na babe ziana yo soma babe mwaitu te waitie babe na umuko be munda wailo imwa na kia lefye nye uombene olukondwa bambithie ni mwitu na nzindu hii nisioneka ni anaunda kinete via be value za sindu imwe sianangite mitwano mautani ene manangie mitwano nondo value mubila ene nalilikanelo utiaisie mubila noewa timu yakwa ni Arsenal nao ithe umae maloba yomo wako na mubila neti mwetu yekona the Europe ndiba huko ake musi no isa ithi ani uthi kwa atui akasia isi na TV no iwe akunie kelele ave nisi musi wene aliroela mubila kwene wite ando meiko manewe na beki betikena siana hiyo school kwanza mugana nezo mwana ndane sokoma na bawe ingi utenabike kwa bawe and disturb another family ene nondo asino sietwa value different values na metwano mingi 21st century za nangikie nisi twende toka in the social media bas ai kenene ai uyithi ati inena nya kila mundu ni simu kila mundu ni simu kana kena simu na kuwe na simu nena simu ene mama na simu na TV no ngwatie baya enenge na kila mundu ekumbe pau ona kiboyo mu ai mundu ina time sio ndi chat ni connect we mezi mingi ona kolina musimamo mzee alika simoni ni samu anza teko akometo utuko ni simone ngre otuko muima hizo ndo siamuka nwezi ona bayo komoni anu nimenda au relax na maithenge aulatha kutengeania maithenge ndo meza ya mai kelazia kuwa nukelia kwa hilela tiwo lakini nyundo ukogethia media social media muzee kunwa simu akaje baba hii network anayo kila sokogete aithio se asi au meta bedroom na kama mugea na kwa tamwaki na yeye yana mandai ayo gaete anakulia erio edo hogilia erio network na yeye kuni wane girlfriend kuni wana atinda amukuli ila mbesa sieva amukuli ila mbesa ila winga vete kana kuuli we to iba nombai ombe aundo azaluni iyeba na ke mukandeba na muno ando ingi mekoni wasimwe lokomete ena muka ene muka tene bedha ni tokendano timotwano na mudana 21st century ndio neza aitano sia mudana ndo na simu lakini basa sitakaile woke lia kwoko ene kaile bulaje kwoko ene simu nezika na amiona itelema mawasiliano maya baba hii network kanu maluke baba network ayu maluko na faranda mbako nini akanene na pwanosu nani udicho chanza katia cha nyumba nani udicho cha plot chanza undo basi these are values ila zianangie metwano 21st century abe kendo kingi ubau kitona kwete ndwisila tukwasia mental health maundu ala makwete kiliko nikikuwa bwana kiliko nikinoa ila wambio tabia mundu ndeto sina binya na wambia kuonya mundu ndene la tumita value wambia kuonya mundu kana ni bathei nicho kitumio kuona ingi mawaite
pressure yikambata sukali ukathea na kila kingi kulea kumbalance wia na family onaitha wina biashara kumbalance wia na chao na family onaitha thukuma obisine wiba iya mwanya wa family yaku itha na mwanya wa family yaku umali kibeti chaku onaitha muenda woko munywe chichamba oba ulelo ala medana mama uzinda wotabia na nini na kuya kwithi wana mwanya spending time with your wife nundu kukaetela tumita akisungu intimacy kubulana kubotana kubotana na kulikana kukoka na kukaminwa ni mathina makulea kuikiania asutu umeta internet tulikite ndini wa nganje nsukethi ona sasi oboja hivo wikita iwa ngoja kidogo ngoja aina mundu nukuthekana sindu si kwa WhatsApp na nyumba kwake ndathekana mukaka ndathekana mume na niguo thekie mekitandane yuwe wike bula na wambe yo sisi simu wikaniara so yotali kam bedroom simu taile kwetha iteba kule no simoti ya bedroom yes ona baby ndata nena obo wasindula siele kwe kwa kila pano ona ngewambinge tisi ya bedroom sia ukula ni obo wate banda chao kana makwani kana kambio mukuli ona mbiki kana wembe kauniki pa bedroom ni kweta niwekeo ene na ni pando pa udhumu eta wa bed eta wa bed room eta wa city eta wa bedroom na duma unduma bed make ya wa kana manufacturing room na pa uniko pa factory era tena wa ndero maunduni ma la ya wanga hiyo multiplication nembedi najua no magama nata nundu twamanisi oyuti onando yutayari onabala mone mozo simuma tutumie message tinando yume ominde na uchat tinando yu okebeti yuke ilio kwa sitting room kende na tinando yumuome otenezovika kuyala genuinely methukisie kibindi kipatetheke lakini kuyala makwata advantage mayase nethukise lakini ni makwata nzesi ya communicate na ndu wange nduko wae mutwano waku nundu wa siendo nundu wa maundu nundu wa mathina lilikana kana we no waliuke indi Yesu ndaliuka ila wathocha Yesu musieni wako twasi yake kayoba waka nyumba matethia maguya mana kwa utethia wiola waku na yoba kwakie musie nyumba yaku ta mume wina mutethesia waku muka waku akai siana sie nyuma ni siende to yangai nundu wia wamanisia kana ziela kaile kwenda nayo ona akwa tika akwa munene ndaka mitia ona etha kainamba thi yingi kute ndakatia ugo wa musingi ula weki wo wandeto yangai na marriage niyo ngai umblessia ngai ndatu blessia ila tuomba na kuitha ithoni sia chuma pauti bobe mwathimo onoko kiloko ka praise and worship kwa certain intercessory onoke katoka asia ugether na responsibility onogeda niwe chairman tafadhali lidikana kana family comes one musie mutwano ni nambe mwe ndini wothaithi nundu ni bobe umo wothaithi ulanga iwenda woneke kui kanisa ni tukomania tuyaingi neguo kila kingi tuimino kilio bau ila Kristo wekalila mwanani wambe sure mutwanoni ona twisileta moitoni meanata muya inubo asia mutwana amen muya inubo asia mutwana kweli kabisa ila wanengo thei asumbike ona etho mwithinwe noita nembesa kabisa nemo wau nema wito motivated Kristo kalila na asumbika mutwana ona baili hata ni ndawa no bosi wathi twina awe buku aiba muiti ulotona eta wa Yesu
yumo itu wa mutwano Yesu no wewe na dictionary no wokuite manuscript manual ndio mutwano jibo elate umeta manual na policies syllabus ya mutwano na kama soma ni curriculum Kristo nundu ya asiai nitumbe mundu agitute Yesu epo bwana na kitutia na matwekethia mundu mume na mundu muka na mama adhima yu Kristo anengwa uthei yes onaetha kwaku ni kuungwa suluhisho inapatikana amen suluhisho inapatikana niguo imwethukeje waitu mutumia mutwano waku ndwina thina na etha tina weto mundu pe kindu kiukuthini mutwano ni waku Yesu ndaunje iko nanga yasia oti mutwano ni wake mbinguye na yasia mbinguye ngalika ngaisania naku naku kaisania naku no tete kila Kristo osio kubingusia mitwano ni akatuboezia mutwano asante sana mwethukisia kwa umundi akatambe kwikila ngithio bau ripoti yesu yonthe twatielia bandu banene muno na wachumola ukite tukoga kwendea kuma bau so this is introduction zo wachuma baketha baili hata basi mundu justice kioko kuma AIC pipeline AIC nimechelewa kiasi but mumma kwetene samuno pyo nini zino wazelewa kanisa ni zino wazelewa lakini ni mubya muno so mwethukisia tienda kwamba kubeba tambo kwata wadhi ata kwata wadhi ni tuishoka na makulio maku ni saa 5 ndeka ni miongo na 3 kukatika ndeka ta miongo ila mwanza tihithi watu ende na usongia makulio etha wine kulio yaku weandike kulio no ituma kwa namba itu SMS ya ile kenda ile 5 pia no wandike ukatuma katika page ni yitu ya mbaitu FM the radio station na indi tuishoka itu kwa that isongia makulio asu